Cibayole may ni nga sang ni som ni paruk kaniya kan news mas salama kan lo soy to angkhan US President Donald Trump pathupekin US sipay sing khatle sanga jet mai Strait of Hormuz indo thlo na tele long tenen che chuakin Iranin adan tlat long tang khang engemozat omek te chu chan chuak tuin an thok chuaka hemi awang hian in ka na atheng zui ta ani hemi chungchang hi kan ngai thlanga he news kan lak khom le kan ron buat sai hi zandar ni mei ninga sang ni som ni paruk jing lam ani to a news te kan han ngai changa he thu kan buat sai lai thleng ki chuan an han in kap deuh phat phat ti lo chu in ka na an chhun zom thom riat tur ala omri lawani US President Donald Trump an alo soilok angein US sipai te hi an che chuak tange ya Iran long te chi chakle hlom tak tak pasari lai an ka chiat sakta a ma se Trump pale US ruai tu then khat te soi angin Iran hian ral thuam an lo la ta cham lo na samaya Middle East US thurwal puite drone le missile mangin abelet ve ngalani indo na hi kalmek ania kan thu thar ron tarlan po hi danglam le thei atam hleti lo khrek masata ilangina thaome President Trump pachuan thu chua toy ti chuakin US sipai te chuan Iran long te chi pasari an bei ti asoya he malak na hi Strait of Hormuz tuipui kong poimo hon ani theina na US sipai bei pui thang na kal zelani Trump pasoi danin Iran hian he buaina a in rol lo ramdang te unrelated nation po alo bei to a chung jinga chuan South Korea long po atelani he long hi HMM namu ni in engine room thil puak ka oma kang meya chuak bokani hetui puikong himna atana US malak na thop tur hian ramdang te Trump hian a somnon le a South Korea po hian hemi sona hian ron telve to se a hun viawani ti in na soi bokani voin meininga hian US Defense Secretary Pete Hegseth le Joint Chief Chairman General Dan Keinten thuthar lakhom tu te komin news conference an nei dona chanchin tharle malak nakal zel turte anron puang dona hemi huna hian thu chiang jok a riat thei turangai ani dar kar khatle achan ve nuvel hian White House hundang aman le na tura President Trump po hi mu le thei ani an be sei bokani US military chuan Strait of Hormuz pui kong poimo hon tuma bei puyan thak lai hian Iran long te chi pasari anti chiat thule Iran lamin anron ka chua missile le drone te po anlo ka thak thuan puang ve bokani Central Command ho tu Admiral Brett Cooper chuan Iran sipai IRGC ten sumdon na long US in aven himte ka tuma anron be na chu anlo dang vek ti asoya he operation a hian US sipai sing khatle sanga zet an thok chuaka tho theina za chuang le tuin hnuai lamaral thuam undersea asset tepo an mangani Strait of Hormuz hian South Korea longlian HMM namu chupuaka achunga kang meya chuak boka he long hi engine room lama apuaka apua chan chia hi riat ani lo na a drone mo tuin hnuai bom simai nemo wanga puak ninya ya riat ania longa thok mi som ni pali Korean mi paruk le namdang som pariat te chu an him veka thi le hlia manom lovani Iran drone te chuan UAE oil check khol na mun poimo tak Fujairah oil industry zone an kapa kang mai na satak ka chuakani hebe na hian India mi pathum liam tuaran oma damdo ina an enkol ngalani UAE sipai te chuan Iran missile pathum an lo kap tha a ma se apalina ero tuipuya atathungani UAE sipai te hian Dubai le Abu Dhabi om te chu missile be na laka film khurturin phone alat an thon ngal vek bokani US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz longtang te him taka huai chuana tur Project Freedom apuan nu loka heng in be na te hi atheng zuita ani Iran sipai IRGC chuan US sipai te chu hetui pui kong hiron nai lo turin an wawa he mun him na hi
keima ni kuta omania phalna nei lova ron lu tum reng chu ka chiat an niang tien thu chua voice note an siamani April ni riata in ka hai ceasefire thleng to kha alakal rengem ti ero achiang lo hle a Iran chuan US in he tui pui kong aron nai hi in ka hai bo chiat na ni in asoyani ein be na tharawang hian oil man chu barrel khat US dollar za som panga ani chole ngala hei hi ni khat chunga za a panga jeta asan voi khatna ani hialani sum don na long lian tak tak te ero he tui kong hi a him ti fin fia na om lo wangin an lakal ngam hlom lowani hetia be na thlen le tak ma deuh khan Iran Revolutionary Guard Corps IRGC thlop tu Fars News Agency chuan report ti chuakin Iran sipaiten jasport bula US Navy long pakhat chu missile pahniin an ka fu thuan soya US long hi a chena so le ni an soiboka anung tol pha hial ni an tar langa ma se US Central Command CENTCOM chuan he Iran thupuan hi dot ani thu chua an siam ve ngala khamuna khan US flag noya long merchant vessels pahni an kala him takin an paltlang tian soyani US sipai ta chuan Project Freedom kalpuin Iran long chol na mun te hi an hual vekani US yan an sipai long hi be ani lo antia heti lai hian United Arab Emirates UAE oil phurlong atnok tanker ero drone pahni in an beya liam le thi anom lova ma se he be na hi UAE chuan tuipui suam mang chet na piracy le khovel energy himna ti chetuani thuwa soyani UAE chuan he be na hian UN Security Council resolution sang ni zariat som pasari tuipui zalen na chungchanga bo chia ti apuang boka he be na thlen ma hian IRGC te chuan map thar anti chuak boka he me pa hian almost tuipui chaklam pum pui deuh tho chu an thunun na hnuai zone of control angin an tar langani khothang lama Kesam Island Iran le Umal Kaiwayin UAE in kar khochak lama Mount Mubarak Iran le Fujairah UAE in kar thleng he an map thar hian a huamani BBC in update hi ngai thavele teang US sipai ho tulok Admiral Soidanin Strait of Hormuz tuipuya sumdon na kongpoi mo tak hontuma beipuyan thak lain Iran longte chi paruk anti chiat baka Iran lamin anron ka chua missile le drone te po an kap tha ani US military chuan Strait of Hormuz sa sumdon na longte tuang taka an kal theina tura ma an lak na lama Iran sipai IRGC te ron chet na chu an lo danga Central Command ho tu Admiral Brett Cooper chuan Iran sipai IRGC ten sumdon na long US in aven himte ka tuma missile drone le long te chi an man thuwa soya ma se US sipai ten an lo veng ne le ti soya ni soito angin he operation a hian US sipai sing khat sanga jet an thok chuaka Navy thlo theina za chuang le tui hnuai lam man ruwa undersea asset te po manania US sipai te hian long te chu pakhat te a zuin an venga multi-layer defense arrangement antia in ven na mun rang le ral thuam helicopter thlo theina le electronic warfare tenen an che a hei hi athok thale ni an soyani US chuan Iran tuipui lama a hrek na blockade po alakal pui renga hei hian Iran long chuak le lut tur zong atangani Admiral Cooper chuan Iran sipai te chu US manrua te nai lo turin awau hala US commander te chuan ma ni inveng tur le sumdon na long te ven himnan thunei na sang ber an nei ti asoi bokani kar ni kalta chung khan US le Israel ten Iran an be na hi an chol san lai loka ma se Iran hian he tuipui kong hi adang ping tlata hei hian khovel energy lak na konga na satakin harsat na thlenani US in he tuipui kong hi kan thunun to ti ma se sumdon na long lian tak nei tu te chuan
an la hlau thok le a military convoy sipain long an ven na chau hi sumdon na pa ngai chhun zom nan atok lo ni en an ria ni Strait of Hormuz a hian sumdon na long zathum chuang le longa thok mi sing ni zet thatam tak an tang to ani an soi to angin Iran atanga ron thok chuak drone be na wangin UAE oil check khol na mun poimo taka kang me chuaka he thil khen rual hian UAE sipai ta chuan Iran missile pathum chu an tui pui chunga an lo kap tha a pali na ero tui pui chunga atla thunga ni Fujairah oil industry zona kang me chuak thel tur hian tual chung kang thel tu civil defense te an thok chuak ngala he be na hian India mi pathum hiam tuaran oma damdo in lama lak ngalan ni UAE defense ministry chuan exa thu chu asiamin an sipai ten missile pathum an lo ka thak thu le drone be na wanga kang me chuak chu an buai pui ngal thu an soya Iran sipai revolutionary guard navy ten map thar anti chua khan Strait of Hormuz bula UAE port poimo tak tak Fujairah Khorfakan le Umal Quwain te chu Iran thunun na hnuai Iranian control anga an tarlan thu Iranian news agency te hian an soyani missile be na a thlen le mai lavin UAE sipai te chuan Dubai le Abu Dhabi khopuya om te phona ral kheldar emergency alert an thon ngal vekani Fujairah hi UAE tan chuan an oil phur chuana kongpoi mo berania a chan chu Strait of Hormuz an dan mek kaltang lovin a hela Abu Dhabi crude oil pipeline atangin oil chu tuinuaya kalin Fujairah a hian ron luta Strait of Hormuz a Iran sipai le US sipai anin be renga wangin he tuikong pumpel hian Fujairah atangin khovel mundanga oil an thon chuak theani UAE sarkar chuan thu chua ti chuakin UAE ram chung be na missile le drone attack kheng rang ranga Iran chu Zeprual lovin mo phurtu ani thua soya heng be na te hi be na laom le pomrual lo dan pal zut na ani tin UAE chuan a soya khovel huap dan international law le United Nation UN thu thung te na sataka bo chiat na ani thuan soi bokani UAE chuan he be na hi ngoi pui mai atum lova khovel danang sela pu balak theina dikna le thunai na sam beran nei thuan tar lang halani Iran State TV chuan atning an tarlan lo sipai ho tulok pakhat thu soi tar langin Iran hian UAE bitum na pakhat ma anei lo ti in he be na hi anti ani lo thu an soi ve thunga amai ro chu Iran sarkar official ero chuan tun thlengin engma an la soi lovani heti hian Iran lam hi in soi thiam ma se UAE beifo tu chu Iran an nia an ma ni lo chu tu ma pu tur dang anom bik lovani Al Jazeera in atarlan na thar bera chuan UAE Defense Ministry thu chua rantar langin Iran atanga ron kal ral thuam an lo dan sa za tar langin ballistic missile som pani cruise missile pathum drone pali te an lo danga heng ral thuam te hi an ram chung aron lu main an lo kap thlamana ni Gulf Cooperation Council GCC point hebe na hina satakin an soi sela Iran malak na hi khovel muan na ti chathei thil tin an dem hleni Israel le ache vel ramte bo ruak po alarit hlemaya Israel sipai tan mun rang ranga be puyan thak chun zom renga mei nili le ninga a rengot po mun rang ranga be puyan thaka na plus khopuya Israel sipai te be na wangin Naif Firasiat Samaro kumsom ni le paruk chun ka pluma he thila thlen lai hian anupui chu hospitala naw nei turin na omme kani midang pali po hliam na tak tuara nom bokani Israel sipai lir thei bulldozer le drone te chuan tukarem ke man lu chila kongpui then khat bulldozer manga ti chia in mipui te chu anin chua san turin an nor luyani dir balat salfit kusra rafat le ramala che vela khuwa te chu lu chil ania mi panga vel manin
khopui le in thren khat an ti chebok ani Qatar Emir chuan Iranin UAE a bei chu nat takina dema UAE lama an tran tlat thu asoyani Iran beina wang hian UAE sarkar chuan an ram chunga school zong meni riat thleng chol apuang zui bokani inka hai ceasefire an siam nu hian Gaza a remote po ni zariat somthum le pali chuang an thito ani West Bank hi Israel sipai chuan ni ruk chung azon satin an beito a tual chung economy le zirna lama harsatna na satak athleng me kani kan soita kang khan he thu kan buat sai lai jinglam dar ni le achan ve thleng hian inka na an chunzom ti thom engma ala omri lova tin in be na thleng chanchin chip chiar jok po engma tarlan ala om lova thu thar aum vele ron update le kan tum don ani kualjin phur longlian pakhata hanta virus an muchuaka hei hian khowela bara khai lemaya hei hi ka ngai thak chunzomanga fakna kan ron da ve zeu thina hei hi media lian le channel lian jok te LPS te special report te le zonet ten an ma ni sponsor tu an bungrua te mo an thil nei te an ron fak sak ang deuh khan heng kan ron fak hian poisa tlema zong kan lo hlo ve thina kha khamin lo hriat thiam sak kan du'a kan ron tarlana wang hian lo khel ve nge ro u kan tilem lova kan nin deuh chuan local kan mai ta ilangin heng atang hian poisa tlema zong kan lo mu ve thina wanga ron tar lang ve thin kan nei ti kha kan han soi masalok du ani cruise ship pakhata chuan hanta virus niarin lel hrilenga wangin mi pathum man thi to a he hri wanga thi mi pathum te hi German khwale tuyan ni ti helong nei tu Ocean Wait Expedition chuan thotan ni me ni li khana puanga ni tun thleng hian hanta virus vei nge ani ti fin fia an nei chu British pa tuna South Africa en kolme ka chau fin fia alani thungani e cruise ship hi tuna hian Cape Verde bula ading me ka longa chuang te hian hri an kaem hriat ani lowa wangin an chuatir na munatan po Las Palmas emo Tenerife mo panan tumme kani hanta virus hi sazulam chi chai chim le chimtir te tanga in kai chon thei hri ania mi hringen sajuzun ekemo anchil anka atanga chuak arim kan lo hip lu hian akai the ani hanta virus kai an mu na long hi Ocean Wait Expedition sarkar waya thok MV Plancia sania helong hi Paul Antarctica vel tlo thin khwaljin long cruise ship pania he hri hian long hi achi me ka wangin tuna hian Cape Verde bula ading me kani he hri hi long chunga ei tur da na muna sazu an lo oma wanga kaita an niarin ania long ho tu te hian an mi pui te him taka an chua theinan Spain rama Las Palmas emo Tenerife emo pan an tumme kani hanta virus kai te hi free an kai vele an nangal lem lova anat na lang chuak tur hian kar khata tanga kar riat vel hun adu thina ni atang pui chuan kar ni atanga kar thum nuwa alang chuak tlang pui atir ni khata tanga ni sari chung vel chuan khosik le taksa khur der vot ti takin anom thina taksa le ru chuk tua abikin malpui kong le nungzang te anathin engma thok pe lovin an chaw ngoya lunabur le lu haideu chia yen anom thin nuam lo ko thalo le luak chuak te an nei boka an natna alan chu atanga nilia tanga ni som vela azual tana hemi huna hi chuan mi hringtan a hla om to hle khu ro dewe mo khu chuak lei theilovin an oma thok a har sa a hei tak hi a hla om lai berania an lung chunga tui alu awangin thok a har sa hle a an tho a ha to thinani BP an hiama taksa avot vek theyani sazuek zunle an chilte a omna munte kanti 5 pon film khur apoimo hleni hanta virus enkol na dam doyemo vaccine emo ala omlova chuwangin
he virus kan kai nia kanin ring hlelani chuan kanin riat vele ICU a oxygen nena in enkol vat a himber antiani sangkhat zakwa somnga chhovel Korean warlai khan sipai sang thum chuang Korean hemorrhagic fever tuna chuan HFRS tia riat ani to an lo dam lo to a sangkhat zakwa somsari parukatanga sangkhat zakwa somsari pariat khan South Korea a Dr. Ho Wang Lian sajut chikhat chai chim om khom na tangin he hri hi muchuaka amminga hanta an river choin hanta an virus ti enavu ani sangkha zakwa somkwa pathum khan US a mun pakhat Four Corner New Mexico Arizona Colorado le Utah in rina a Shrilan swadan thar hanta virus pulmonary syndrome aron omle a hei hi Simnomri virus tia riat ani bok India a po hanta virus chikhat thota palayam virus TPMV anti chu sangkha zakwa somruk palivel khan Tamil Nadu Velora Shru chimtir chikhata tangin mu chua aloni to a hei hi khovel huapin chai chim chikhata tanga hanta virus an mu chua masak berani nge ani India hian hanta virus vei takhi mu tur antam lova mase kum sang ni nulam khan Irula tribe Tamil Nadu le mun then khata he hri hi mishingin an kai to ngei ti fin fia aloni to ni tuna crucipa hanta virus leng hian khovel abara khai thar le hleni hetia kan hantar lana wang hian lo hlau viau tur ani khan lova chuti rual chuan sazu hian nat na khik an pai tamin mihring ta na thi na thlen thei nat na the dat tu an ni awangin kan film khur ero apoi mo hle ni